Dobro večer, dobrodošli na prvi program RTS-a. U emisiji Da možda ne večeras govorimo o spornom spomeniku u Preševu. Kako se ovaj spomenik pretvorio u kamen spoticanja odnosima vlade Srbije i Albanaca sa juga zemlje? Danas je istekao rok koji je dao premijer Ivica Dačić lokalnoj samoupravi u Preševu da ovaj spomenik ukloni. I kako će se ova situacija razrešiti? Intervencijom ili odstupanjem države i da li je možda moguće neko treće rešenje? Šta je pozadina ovih događaja večeras u emisiji? Razgovaramo sa samostalnim poslanikom, predsjednikom Partije za demokratsko delovanje, Rizom Halimijem. Dobro večer, dobrodošli. Sa predsjednikom opštinskog odbora Partije za demokratsko delovanje Bujanovca, odbornikom u Skupštini opštine Bujanovac, Šaipom Kamberijem. Dobro večer. Dobro večer. Sa poslanikom Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije i predsjednikom odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije Milovanom Drecunom. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na dobrodošlici. Sa predsjednikom koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu, gospodin Zoran Stankovićem. Dobrodošli, gospodine Stankoviću. I sa nama je komentator Lista politika, Boško Jakšić. Dobro večer, gospodine Jakšiću. Dobro večer. Prvo pitanje je, gospodine Halimi, za vas. Kako mislite da će ova situacija oko spomenika u Preševu, kakav epilog će da dobije? Mislite li da je sve to bilo potrebno i zbog čega? Dobro, prvo iz vašeg pitanja se jasno vidi da je dosta situacija neizvesna. Ima više tih varijanti. Ja ipak se nadam neka se pod vašem trećom solucijom vidi neko rešenje koje bi bilo obostrano prihvatljivo. Šta je to treće rešenje? Pa dobro, rekao ste da li će biti intervencije, da li će država odustati ili... Da se odustane ili nađe neko treće rešenje. Pa ja u tom smislu mislim da bi trebalo stvoriti povoljnu atmosferu, izbjegavati ultimatume i rokove, što je nažalost bila praksa do sada, i da je priroda uopšte ovog problema takva da, pa da kažem, tamo gde bi ipak prevladao razum i razumevanje da je osnovna stvar u rešavanju problema, bi trebalo dati više prostora, više šanse da ne dođe do intervencije i da se nađe, kažem, ipak jedno rešenje koje ima civilizacijske konture i koje bi odgovaralo na kraju krajeva pre svega državi. Da, ali to bi podrazumevalo neki razgovor, dogovor. Da, apsolutno. Jer ti razgovora nije ni bilo. A zašto bilo nije je prepucavanje. Najviši vrh države, čak ne iz Beograda, nego iz drugih država upućivalo poruke Albancima ili liderima Albanaca. Iz koje druge države, gospodine? Naprimjer, iz Banja Luke. Iz Banja Luke su stizale pretnje da će to da se uradi ovako ili onako. Ali iz Albanije je još teže pretnje. Ne govorimo o predstavnicima države, ne govorimo o drugim faktorima, jer ovdje su ključna stvar. A govorimo o pretnjama koje su upućene iz Albanije. Država, rukovodioci, najviši rukovodioci države i albansko stanovništvo i njihovi lideri. I da tu je normalno očekivati u jednoj normalnoj državi da oni imaju dijalog u rešavanju bilo kojih problema i težih. A ima daleko težih problema nego ovaj. A oko kojih očekujem da će biti više razumevanja u narednim danima nego što ga do sad bilo. Jeste li razgovarali sa nekim od države, gospodine Kamberi? A dobro, obzirom nadležnima za lokalnu samoupravu, sa gospodinom Stankovićem. Da dolazim iz opozicione stranke koja nije u mogućnosti da sama odlučuje. Ono što smo mi pokrenuli jeste vanredna sednica Skupštine opštine Bujanovac na kojoj bi se analizirala situacija u našoj opštini. Bio je prisutan i gospodin Stanković. I naravno, cela situacija oko Preševa ne može se sagledavati samo u vidu spomenika koji je, ili spomen obeležja u Preševu. Dobro. Problem je dugo godina koji se vuče. A to je? To je pitanje da ova država izbegava 12 godina realizaciju programa iz 2001. godine koje je donela tadašnja vlada pokojnog premijera Zorana Đinđića. To je poseban program mera koji podrazumeva, osim one prve faze, da se mirno reši oružani konflikt ili pobuna Albanaca, da se ekonomski razvije region, da se napravi plan integracije, u stvari napravljen je bio tada plan integracije, potpune integracije Albanaca u skladu sa međunarodnim standardima i 12 godina mi
imamo i dalje institucije, republičke institucije, koje su apsolutno čiste, bez i jednog Albanca. Imate republičke inspektore, republičke inspekcije koje deluju u našoj opštinama, deluju u Pčinjskom okrugu u kojoj nema predstavnika Albanaca. U Pčinjskom okrugu, na tim regionalnim administrativnom nivou, apsolutno Albanci, iako čine preko 30% stanovništva, nisu zastupljeni. I zato ova situacija oko spomenika, problem je zato što država brine o ovim opštinama. U Preševskoj dolini samo u incidentalnim situacijama. Da li to znači da ste vi htjeli s ovim spomenikom da skrenete pažnju države na... Ne, država je skrenula pre svega pažnju 15. novembra prošle godine. Ja sam pisao lično premijeru Dačiću i zatražio informaciju šta država radi, odnosno šta žandarmerija radi u albanskom naselju Lučane, to je 5 km udaljeno od Bujanovca, etnički albanskom, muslimanskom, čisto muslimansko selo kome se gradi spomenik ili spomen obeležje poginulim policajcima. Tek kasnije spomenik u Preševu postavljen. I ja nisam dobio odgovor. Poslanik Halimi, koji je postavio poslaničko pitanje, koje je po zakonu i svim zakonskim procedurama premijer dužan i ministar policije da objašnjenje, izbjegavao i dan danas, tamo je izgrađena, za sada je pokrivena, nije još otvorena, ali u svakom slučaju Albanci to shvataju kao čistu provokaciju, jer se radi o snagama koje su tu stacionirane 99. kada su povučene sa Kosova. Radi se o snagama koje su izvršile teška krivična dela. To ne možemo da znamo. Objasnite koje krivična dela? A ubistva koga? Pripadnika ovo PMB? Ne, civila. Imamo 11 civila ubijenih u Bujanovcu 2000. godine. Prijava krivična postoji prijava, postoji spisak koji je dat krivičnom tužilaštvu. Nikada nijedan od ovih slučajeva nije procesuiran. Ja sam radio u organizaciji za ljudska prava. Imam na stotine primjeraka slučajeva kada su policajci zlostavljali, maltretirali, pljačkali Albance, civile. Imamo 53 albanskih kuća u tom selu koje su bile uzurpirane od strane policije. Tada posebni jedinica policije, jer žandarmerija tada nije bilo. Koje godine? To je 2001. godine. I kada se oni povukli, sve te kuće su ostale demolirane. Kasnije neke od određenih slučajeva država nadoknadila, što znači da je prihvatila da su njene snage počinile te prekršaje, tad krivična dela i da je bila dužna da naknadi ljudima pretrpljenu štetu, barem delimično. I sad vi mislite da je podizanje ovog spomenika šta? Ne. Neka vrsta osvete za te postupke koji vam se nisu dopali? Mi mislimo da situacija u Preševu mora da se sagledava pre svega u kontekstu programa rešavanja kriza u ovim opštinama iz 2001. godine koje je donela vlada, u kontekstu novih dešavanja u regionu, a to odnosno u kontekstu poštovanja ljudskih i manjinskih prava u obliku međunarodne konvencije, okvirne konvencije za zaštitu manjinskih prava i u okviru novih standarda koji se postavljaju u regionu Ahtisarijevim planom, odnosno u reciprocitetu sa pravima Srba na Kosovu. O tome ćemo razgovarati, pošto je to zanimljivo u ovoj političkoj deklaraciji koju su usvojili odbornici Skupštine albanskih odbornika Preševa, Bujanovca i Medveđe. Vi ste upravo naveli to da tražite da se poštuju ljudska prava kao što se poštuju Srbima na Kosovu. Jesmo to dobro razumeli? Samo da navedem da od politička platforma iz 2006. godine ona je sada ponovo usvojena. Taksativne zahteve postavljene državi, što znači da su to politički zahtevi za ostvarivanje prava unutar sistema. Sve albanske političke partije koje su tada prisustvovale toj sednici, koje su potpisale tu političku platformu, bile su saglasne sa principima kontakt grupe u procesu rešavanja statusa Kosova, a između ostali i principom nemenjanja granica. Dobro. Gospodine Drecun, može kratko samo. Kratko. Znači ovdje pitanje i problematika uopšte oko spomen ploča je rezultat dijametralno suprotnih percepcija istih događaja. Da, znači tog oružanog sukoba 2001. godine. Govori kad su ubijeni. Sad govorimo u toku i naoruženi Albanci i pripadnici policije i vojske. I pre toga je bilo dosta ubistava civila, tako da nikako ljudi na terenu ne mogu da prihvate da u jednom tom sukobu u kome je pre svega država bila kriva, jer nakon povlačenja
oružanih snaga sa Kosova, gro tih snaga je locirano u veoma osjetljivo područje. I kad su tada nastali redom incidenti, došlo do te pobune. Locirano je zbog opasnosti od prelivanja nestabilnosti sa Kosovom na područje centralne Srbije. Država je imala mnogo drugih snaga, a nije morala te snage koje su upravo u ratu na Kosovu bile angažovane. Preševo i Bujanovac su sastavni deo teritorije Republike Srbije. Na tim teritorijama će biti pripadnici naših snaga bezbednosti, uvek sviđalo to ili ne. A imamo li negde slučajeva u Srbiji da red i mir u nekoj od opština se čuva žandarmerija? To je specijalna policija. Mi smo imali intervencije ovdje u Beogradu na utakmicama Partizana ili Zvezde. Kada su oni intervenisali, nakon 2-3 sata su se povukli u svoje kasarne. U Preševu i Bujanovcu po ceo dan imate džipove žandarmerije. I koja će poruka biti poslata potencijalnim investitorima ako oni to vide? Ako se radi o jednom neproglašenom vanrednom stanju gde pripadnici žandarmerije svakodnevno šetaju džipovima. Pa ovdje je izrečeno zaista niz potpuno netačnih stvari koje zapravo ukazuju na pozadinu svega ovoga što se dešava oko spomenika. Prvo, znate da na trgu ispred opštine u koju dolaze i građani srpske nacionalnosti postavite ovaj spomenik. Ne možete drugačije da tumačite no kao provokaciju. Zašto, gospodo, nije upućena jedna poruka budućnosti i prosperiteta? Da se napravili recimo na tom trgu park za decu, pa da se tu druže albanska, romska, srpska deca. Nego ste stavili spomenik za koji ste unapred znali da će izazvati snažne reakcije ne samo od države, već i srpskog naroda koji živi tamo. I samo da vas podsjetim nešto, hoću da završim ovo, pa da nešto odgovorim gospodi Haljimiju i Kamberiju. Vidite, država Srbije je pokazala maksimalnu toleranciju. Dala je dovoljno vremena da sami Albanci uvide da je to provokacija preko koje država, nijedna normalna država na svetu ne može da pređe. I država Srbija će sve učiniti, objasnit ću vam i to oko spomenika, će sve učiniti da se poštuje zakon i da se situacija vrati na stanje koje je bilo pre ovoga, da se ne destabilizuje. Gospodine Haljime, ako govorite o mešanju nekih zvaničnika stranih država, ja ću vas podsjetiti na izjavu albanskog premijera... Malo čas da se ispravimo, ja sam rekao naši zvaničnici. Nisam mislio na Dodika. Dobro, evo da vas podsjetim na izjavu premijera Albanije. Pogledajte kako se zloupotrebljava situacija u Preševu i dakle vetar duva. Albanski premijer Sali Beriša 5. januara 2013. godine daje izjavu za štampu u kojoj na kraju kaže: albanska vlada poziva Albance Preševske doline da ne budu isprovocirani ni na koji način od onih koji imaju samo jedan cilj, slušajte sad ovo, da etnički očiste njihove opštine, da ih uklone na ovaj ili onaj način sa njihovog 1000-godišnjeg etničkog prostora. Pravi vandali mogu državnom silom i nasiljem da sruše spomenik borcima, onim mučenicima slobode Albanaca, ali je to samo delo straha. Naše žrtve nikada ne umiru. Ovako destabilizirajuću, opasnu, ratno-huškačku poruku vi, gospodine Haljimi, gospodine Kamberi, uopšte niste ni spomenuli, a kamoli da ste osudili. Drugo, da vas podsjetim nešto. Jeste poslali protestnu notu na to? To nije moj posao. To je posao Ministarstva inostranih poslova, ne znam. Ako govorite o sporazumu kojim su završeni sukobi na jugu centralne Srbije. Ne, o programu vlade, ne sporazumu. Ne, program ima poseban, izgleda niste čitali. Ja se apsolutno slažem da je ekonomska situacija izuzetno teška. Ono što je potrebno svima koji žive na tom području, i Srbima, i Albancima, i Romima, jeste ekonomski prosperitet. Ali ako godinama imate izazivanje destabilizacije, napade na pripadnike žandarmerije, snaga bezbednosti, onda ne možete da dovedete ozbiljne... Koji nikada nisu dokazivani. Ne možete, da, nije dokazano. Dakle, pucaju na žandarmeriju, nije dokazano. Ne, nikada nisu dokazivani. Mi smo imali hapšenja po 10-ak Albanaca. 2 dana pred izbore, uhapšena grupa... Gospodine Kamberi, vi i kolega... Ne, samo čekajte. Pa čekajte, sada ja govorim. Gospodin Halimi... Pa čekajte, ja sam slušao. Vi, gospodin Halimi, ste, dakle, učestvovali u završetku onih sukoba i kada je potpisivan sporazum koji je završeno. Između ostalog, u tom sporazumu kaže ovako: i prihvata da rešenje krize bude u okviru postojećeg ustavom uređenog poretka Republike Srbije, da se vlada Republike Srbije obavezuje da integriše Albance u društveno, ekonomski, politički sistem Srbije. Tu se s vama slažem. Ali, šta bi sa ovim poštovanjem ustavno uređenog poretka Republike Srbije? Hoćete li da možda citiram neke vaše izjave? Ajde u drugom delu emisije da vidimo da li poštuje to. I samo još jedna stvar, izvinjam svoja. Politička deklaracija od 12. je li tako beše januara sada, 2013. godine, kada su albanski odbornici sve 3 opštine usvojili.
Između ostalog, tačka V. Skupština odbornika Albanaca smatra kao tešku provokaciju podizanje spomen obeležja osumnjičenim pripadnicima za zločine nad albanskim narodom. Koji su to osumnjičeni pripadnici? O kojim zločinima govorite? A ja ću samo da vam kažem, ovo što ja imam fotografije, imate bar 19 spomenika poginulim pripadnicima terorističke organizacije OVPMG. Pogledajte, 19 spomenika. Ako govorite o spomeniku... ne spominje... Ako govorite o spomeniku pripadnicima snaga bezbednosti, sve dozvole su pribavljene. Zavod za zaštitu prirode, Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš, Srbije šume i na čijem zemljištu izgrađen spomenik. Šta piše na spomeniku? Zašto vam to smeta? Evo šta piše. Ovi srpski heroji, policajci, poginuli su u borbi sa albanskim teroristima i časno dali svoje živote za pravdu i bolju i bezbednu Srbiju. Nekim je večna slava. Pripadnici srpske žandarmerije. Iste spomenike samo sa vaše strane imate 19 na ulasku Veliki Trnovac, gospodine Haljimi, vidjeli ste kome stoji spomenik. Ali se sada odjednom pojavljuje spomenik tamo gde mu nije mesto. Ispred zgrade Skupštine opštine, ponavljam, u koju ne dolaze samo Albanci, nego dolaze i Srbi. Očigledno je smišljena provokacija. I to zajedno sa onima koji iz Prištine i Tirane pokušavaju da destabilizuju situaciju. Ali mudro ponašanje aktualne vlasti koje upućuje na to da ćemo mi sa građanima, našim građanima, bez obzira na nacionalnost, sve probleme rešavati mirnim putem, mislim da ovoga puta donosi rezultat i, nažalost, ne ide u prilog onima koji planiraju destabilizaciju. Jel to znači da današnji rok koji je dat od strane premijera Dačića da će od 17. biti uklonjen taj spomenik, da to ne važi? Ne da ne važi. Država će odreagovati. Daje se mogućnost samim političkim liderima Albanaca. Znači, razgovarat će se o tome. Može da se razgovara, ali u konačnom država mora da bude jača od bilo koga. Ne može pojedinac, ne može ni jedna struktura da bude jača od države. I mislim da se kolega Haljimi kao poslanici oko toga slažemo, zar ne? Znaš, u čemu se ne slažem? Za vreme pregovora, samo da ne zaboravimo, za vreme pregovora koja je drugi čovjek vlade, Nebojša Čović, vodio sa rukovodstvom bivše OVPMB, nije se koristio termin terorista. Nije bilo smisla da vlada razgovara sa teroristima. A u 2 mjeseca... Oni su imali svoje političke predstavnike. I vi ste bili politički predstavnik. Direktno su komandanti... Ili me sećanje vara, gospodine Kamberi. Ja sam bio tu prisutan. Nisam bio predsjednik odbora za ljudska prava. Ja sam bio prisutan. Niste bili nešto angažovani? Ja sam učestvovao na tim pregovorima i razgovorima i tada se apsolutno nije koristio termin terorista. Jeste vi bili pripadnik Oslobodilačke vojske Preševa? Nisam, bio sam predstavnik političke stranke i tada je bio zahtev... Zašto se pitanje Albanaca ovih općina postavlja samo u smislu terorista? Signali koji se šalju iz Beograda Albancima prilikom hapšenja, prilikom ovakvih incidentalnih situacija, uglavnom osude za terorizam i nešto drugo. Kada mi tražimo već 10 godina da se izvrši evaluacija programa vlade iz 2001. godine, da vidimo šta je urađeno, da vidimo šta je ostalo neodrađeno, da vidimo koji su akcioni planovi da se ovo ostalo odrade, onda imamo reakcije kao što gospodin Recu sada. To je bilo i sa bivšim ministrom. I sa bivšim ministrom Milanom Markovićem. Nikad nije hteo da i započne razgovor o evaluaciji tog programa republičke vlade. Očigledno da postoje problemi u tom. Program ekonomskog preporoda je neophodan, slažemo se u svemu tome. Jeste neophodan, a kada sam ja doveo turskog biznismena da kupi Bujanovačku banju, onda su se digli Srbi iz Bujanovca, ne žele povratak Turske na granice 912. I kako ćete vi onda doprineti? Ali ja znam druge potencijalne investitore koji su se plašili nekih incidentnih situacija koje su izazvali pripadnici kriminalnih... Da, ali napadima na žandarmeriju. Ako vi kažete, gospodine Haljimi, samo da vam nešto kažem. Gospodine Drecun, molim vas dozvolite, pošto ste spominjali spomenike koji se nalazi, koleginica Dragana Sotirovski je napravila prilog, pa da se nadovežemo na ovaj razgovor koji smo vodili. Upravo se govori o tim spomenicima u opštinama i selima duž administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. U opštinama Preševo i Bujanovac duž administrativne linije sa Kosmetom skoro da nema sela bez obeležja poginulim pripadnicima takozvane Oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Spomen ploče uglavnom su podignute na prometnim mestima, pored puteva, u centrima naselja, uz škole i ambulante. Poginuli ekstremisti na fotografijama su u punoj ratnoj opremi, a pored svakog obeležja vijori albanska zastava.
U centru Muhovca, u opštini Bujanovac, blizu jedne od baza žandarmerije, pored zdravstvene stanice nalazi se spomenik poginulim pripadnicima sa znakom terorističke organizacije. Nedaleko odatle, još jedan, Besim Umazreku iz Gnjilana, stradalom 2001. To je počelo se radi odmah nakon oružanih sukoba. Tako da je to bio jedan period kada niko nije vodio računa. Dolazi do zloupotrebe nekih ljudi, kao što na putu prema Dobrosinu, braća sa Ćipi, koji su proglašeni za pripadnike UČPMB, a nikada nisu bili, a imaju takve spomenike. Ima podignuti spomenik nekim koji su poginuli iz Prizrena. Sličnih obeležija ima i u Velikom Trnovcu, Lučanu, Muhovcu, Breznici, Dobrosinu. Nedavno je iznad Preševa, kod Oraovice, gde su 2001. vođene najžešće borbe policije i vojske sa teroristima, počela izgradnja memorijalnog kompleksa poginulim pripadnicima rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Na 10 hektara biće podignut spomenik i uklesana imena svih stradalih. Novac su, kako saznajemo, obezbedili Albanci iz inostranstva i nevladine organizacije. U okolini Preševa i Bujanovca do sada je podignuto 30 spomen obeležija poginulim pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Veterani koji su učestvovali u podizanju spomenika o tome nisu želeli javno da govore. Nekadašnji vođa ekstremista Ridvan Ćazimi, poznatiji kao komandant Leši, dobio je novembra prošle godine u rodnom Velikom Trnovcu kod Bujanovca muzej. Prilozima meštana i mesne zajednice obezbeđen je prostor na lokalnom stadionu gde su izložene fotografije, lična garderoba, rukopisi pregovora o miru na jugu Srbije, oružje, ali i džip u kome je Ćazimi poginuo 2001. Na lokalnom groblju, gde je sahranjen, postavljena je albanska zastava. Savezna skupština je amnestirala sve borce koji su učestvovali u okršajima 2001. godine. Ako je amnestiralo, znači oni su postali ravnopravni građani sa drugima. U tom slučaju mi smo imali potpuno pravo da podignu spomen ploču. Da su Albanci u svojim namerama otišli korak dalje, potvrđuje i prošlogodišnja odluka odbornika albanskih partija u Bujanovcu da promene nazive 17 ulica. Cara Lazara, Caricu Milicu, Vojvodu Mišića i druge velikane srpske istorije, nauke, prosvete i kulture trebalo je da zamene albanski književnici, ali i pripadnici terorističkih grupa sa Kosova i Metohije. Ovde su pokušali u Bujanovcu u proteklom periodu da čak daju i ime jednoj ulici po Fatmiru i Bišiju koji je poginuo u klasičnom terorističkom napadu, a ne u nekim sukobima. Nisu uspeli? Nisu uspeli. Lokalno albansko stanovništvo o spomen obeležijima ne želi da govori javno. U neformalnom razgovoru mnogi nam rekoše da bi odgovore o situaciji na jugu Srbije trebalo da potražimo od lokalnih političara koji, kako rekoše sami žitelji, platu primaju u Srbiji, a službenim vozilima o trošku države po savete odlaze u Prištinu i Tiranu. Je li tu bilo nešto netačno? Da ste komentarisali? Dobro, to ću. Zato što suviše toga ne znamo ni jedni od drugima, pa i u istraživanju koje radi Istraživački centar RTS-a. Kada smo pitali građane Srbije gde se nalaze Preševo i Bujanovac, u Srbiji ili na Kosovu i Metohiji, 35,6% građana Srbije nije znalo gde se nalaze. 64,4% je rekao u Srbiji, na Kosovu i Metohiji 26,2%, 9,4% građana Srbije nije znalo, što će reći da 35,6%, jedna trećina građana Srbije nije znala gde se nalaže Preševo i Bujanovac. Gospodine Jakšiću, kakvi su to podaci? Šta nam to govori? Pa to nam govori kao i ovaj spomenik koji se pretvara u svojevrsni simbol, metaforu, nažalost, jako loših odnosa između Srba i Albanaca, ne samo na Kosovu, nego i u Preševskoj dolini. Ovo je prilika ovo je upozoravajući podatak. Koliki je broj ljudi koji ne znaju, znači, gde se nalazi Preševska dolina. Upozoravajući su neki podaci koje smo večeras ovde čuli. Da? Jer očito je da mi nastavljamo da živimo, nažalost, da samo sebe slušamo i da postoji visok stepen nespremnosti na jedan ozbiljan dijalog. Ova nesrećna situacija sa spomenikom, ja kažem nesrećna, jer ja zaista mislim da takav spomenik ne može da postoji na javnom mestu u gradu i da to nijedna zemlja koja drži do sebe ne bi dopustila. U krajnjoj liniji
vi kada kažete da tražite ista prava za Albance u Preševskoj dolini kao što Srbi treba da imaju u Kosovu, u ovoj deklaraciji, onda se... Već imaju. A koja to? Dobro, ili koja već imaju. Da li postoji teoretska mogućnost, recimo, da Srbi podignu spomenik u Prištini ili Drenovici nekome ko se borio na teritoriji Kosova? Imaju na grobljima. Ne na grobljima. U Gračanici u centru imaju. U centru Gračanice postoji. Pored magistralnog puta. U svakom slučaju, pozicije su jako udaljene. Potvrđuju da jedni od drugima malo znamo i malo hoćemo da čujemo. Potvrđuju da je politička borba ta koja je prevashodna. Ne možete da znate ako vam o nama priča gospodin Drecun. Ja moram da priznam da sada recimo oko polemikama oko ovog spomenika saznao da postoji spomenik koji je u Lečanima koji je podignut Lučanima koji je podignut žandarmeriji. Što je naravno sasvim legalno. Ali isto tako zaista mislim da... Sad je gospodin Drecun rekao da postoji dozvola za taj objekat. Zato što smo mi dobili informaciju da nije bez dozvole. Lokalna samouprava nema ništa. Zato što lokalna samouprava... Jel treba lokalna samouprava da da dozvolu za to? Nije obaveštena. Ne ulazim sad u pravnu stranu toga da li ima dozvolu ili nema dozvolu. Pa da, ali ne možemo imamo duple aršine. Mnogo je važnija politička poruka. Dakle, zaista postoji neko guranje prsta u oko. Ako hoćemo i težimo ka normalizaciji, onda ni jedna ni druga strana ne mogu, a mi smo sada dospeli u situaciju rat spomenika. Na specifičnu formu rata smo mi izmislili sada ovde onakvi kakvi jesmo inventivni. Drugo, mislim da je ova situacija mogla da se izbegne. Mogla je da se izbegne tako, odnosno ne mogla, mislim da je morala. Ja se pitam šta su srpski organi bezbednosti radili. Taj spomenik kad se spremao, pa to nije buket cveća postaviti negde ovako. On se klesao, pa donosio, pa ne znam šta. Neko je tada mogao da interveniše. Beograd snosi taj deo krivice, što je i ovom prilikom se ponaša na način da je najlakše gurnuti glavu po tepih. I probleme gurnuti po tepih i onda se jedan puta zaprepastiti kao što je sada zaprepašćen. I onda stvar eskalira, onda se postavljaju rokovi, onda će da se postravaju topovi ili žandarmerija, što je sve moglo da se izbegne. Možda bi bilo pametno ovu situaciju iskoristiti sada, evo, kada smo čuli koje stvari, recimo, nisu ispunjene, koje Albanci Preševske doline očekuju, za koje ja, recimo, nisam znao. Sebe smatram negde obaveštenim, neke od tih stvari nisam čuo. Dakle, dobro je da smo u prilici da čujemo jedni druge. Sada, da li će postojati ta dobra volja i da li će sada neko shvatiti da je zaista sa albanske strane, da je zaista spomenik koji stoji u sred Preševa, takozvanim borcima, kako mi to tako kažemo, jedna provokacija koja će ostati provokacija, koja će iritirati srpski politički establishment, koja će iritirati osjećanja nekih običnih Srba, da ne govorimo o onima kojima su neki bliski stradali u tim borbama. Tako da je to vrlo delikatna situacija koja podrazumeva od jedne i druge strane da budu spremne na ustupke. Bez ustupka ova situacija samo može da eskalira i to veoma opasno da eskalira. I plašim se, samo time da zaključim, plašim se da možda i nije slučajno da se sve ovo događa u trenutku kada su pregovori Beograda i Prištine uhvatili zamajac i kada prete da daju rezultate. Dobro. Da li podržavate odluku vlade Srbije da ukloni spomenik u Preševu? 70,9% građana Srbije je reklo da, možda 2,9%, ne podržava 10,7%, 15,5% nema stav. Dakle, 70% građana podržava da se ukloni spomenik. A da li verujete da će vlada spomenik ukloniti? Uklonit će, veruje 46,5% građana, odustaće od te namere 21,3%, ne zna
6,2%. Voleli bi da se ukloni, ali nisu sigurni da će to da se desi. Gospodine Stankoviću, koji je put iz ovakve situacije? Ja mislim da smo mi našli put. Ne vidim razloga za jednu ovakvu diskusiju, za ovoliku tenziju. Pa mi nismo obavešteni. Pa dobro, bit ćete kada to bude potrebno, zato što Srbija ima svoje zakone i na osnovu zakona će rešiti problem spomenika. Ušlo se u redovnu proceduru. Ta redovna procedura podrazumeva, znači, svo ono rešenje koje je doneto, podrazumeva da će nadležni državni organi po tom rešenju zajedno sa institucijama lokalne samouprave reagovati. Imali smo sastanke, nije da nemamo sastanke, imamo recimo skoro svakodnevno se čujemo sa rukovodicima lokalne samouprave kao koordinaciono telo na rešavanju svih onih pitanja koje se tiče... I kakvo je raspoloženje? Raspoloženje je onako kako ovi građani trebaju da vide. Znači, to su veoma korektni odnosi, znači bez ovakve tenzije. Imali smo razgovore sa svim albanskim liderima, to znaju, tu su bili gospodin Halimi i gospodin Kamberi. Razgovori su trajali od 4 popodne do negde, ako se ne varam, ja mislim da je bilo pre jednog 10 dana, do skoro pola 8 uveče u prisustvu međunarodne zajednice, znači OEBS, u prostorijama OEBS se održao razgovor i mislim da ćemo to rešiti na jedan miran način, civilizovan i onako kako se to rešava. Ja ne znam kakve ove intervencije se ovde pominju, znači da država interveniše. Interveniše, misli se na to što je premijer Dačić rekao da će spomenik biti uklonjen. Pa dobro, milom ili silom. Dobro, ali premijer Dačić je čovjek koji poštuje zakon ove države i sada je to ušlo u legalnu zakonsku proceduru i to će biti rešeno na taj način. Ovdje ima par stvari. Da li vi govorite o legalizaciji tog spomenika? Molim? Da li vi govorite o ovom procesu legalizacije? Mi smo se veoma jasno dogovorili na tom sastanku uveče da predlog koji smo mi dali, očekujemo da će ga Albanci prihvatiti. Dozvolite sada da vidimo u stvari prilog... Ne, samo da završim. Znači, mi smo dali jedan predlog veoma korektan, veoma zasnovan na zakonu. Ne možete da nam kažete o čemu se radi? Ne mogu u ovom trenutku da vam kažem iz prostog razloga što smo se dogovorili da razgovori još traju i nadam se da će biti završeni uspešno. Drugo što se ovde se pominju ponovo neke stvari. Znači, gospodine Jakšiću, nije to Preševska dolina. To je Pčinjski okrug. Preševska dolina je jedan termin koji se upotrebljava i mi kažemo, ima raznih termina koji se upotrebljavaju za taj prostor, ali to je Pčinjski okrug i on ima 7 opština, da ne ulazimo u neke detalje. Zatim ovde, da li postoji neki rad koji spada da nema uopšte država nikakve kontakte sa lokalnom samoupravom, da se ništa ne radi. Evo, od kad sam ja 2 meseca predsjednik koordinacionog tela, šta je odrađeno? Znači, doneta je odluka, napravljen idejni plan za izgradnju zgrade Ekonomskog fakulteta u Bujanovcu od 1480 kvadrata sa svim dozvolama i obezbeđena su finansijska sredstva zajedno sa međunarodnom zajednicom. Dodeljeno je 240 stipendija srednjoškolcima i ti srednjoškolci su bili u Beogradu, u Skupštini Srbije, u Skupštini grada Beograda i obišli muzeje. Dodeljeno je 33 stipendija studentima, od toga 11 studira u Novom Sadu. Posetili smo te studente, od toga 2 Albanca studiraju srpski jezik. Iza toga dogovoreno je i završetak radova. Završeni su građevinski radovi na porodilištu u Preševu. Posle 25 godina porodilište će ponovo biti. Obezbeđena su sredstva za nastavak građevinskih radova, obezbeđena sredstva za opremu i imamo još 20 miliona i to ćemo obezbediti. Znači, to je rađeno. Rešili smo problem komunalca čiji je žiro račun blokiran, zato što opština Bujanovac, to može gospodin Kamberi da kaže, nisu plaćali struju i sad je taj dug 159 miliona. Ko nije plaćao struju? Opština. Grada opština. Da, i sad je blokiran im žiro račun, ljudi ne mogu da primaju plate. Mi smo obezbedili sada, zajedno sa Ministarstvom za energetiku, znači sa vladom Srbije, sa dogovor da se odblokira žiro račun, da ti ljudi koji tamo rade prime platu i da se to reši onako kako jeste. Ja sam u svom prvom nastupu posetio sve 3 opštine. I sve ovo pitanje o kojima se ovde govori su registrovana i dogovorili smo da krenemo sa realizacijom, uključujući i da se održi sajam investicijnih ulaganja
u ove 3 opštine, pri čemu će opštine pripremiti svoje idejne projekte. To će biti zajedno učinjeno krajem marta, početkom aprila. Na tome radi Privredna komora Srbije. Danas smo razgovarali s francuskim ambasadorom, učestvovaće Francusko-Jugoslovenska privredna komora. Razgovarali smo jučer sa ambasadom Italije, razgovarali sa svim ambasadom i oni će učestvovati. Znači, sve su to aktivnosti koje se rade. I ima stvari koje nisu odrađene. Govori se o ovom Čovićevom planu koji vrvi od izraza terorizam. Znači, kad uzmete, ja sam ga čitao veoma detaljno, nam bar 50 mesta se kaže, govore se o terorizmu i sve, neću u to da ulazim, ali on je jedna dobra osnova. O čemu to govorite? Samo u uvodnom delu gde Čović objašnjava razloge zašto je to sve pokrenuto, ima... Ali to je sad u februaru, a razgovori su počeli u martu. Znači, to ima. I sada, šta mi sada? Dogovorili smo, pod broj 1, znači da rešimo problem biračkih spiskova. I oni su tu u pravu. Koji je stvorio Marković? Znači, nema veze. Koga je stvorio, bitno da ga mi rešimo. Dogovorili smo se da rešimo probleme vezane za upotrebu jezika. Govori se o ne znam, prosveti. 77 udžbenika za osnovne škole je prevedeno na albanski jezik. Za fakultete također. Prema tome, država Srbija je za taj prostor opredelila do sada 75 miliona evra. Mi smo 10. držali sastav... Ne, 10. smo držali sastav... 110 godina zatvora. Za šta? Za terorizam, za ratne zločine, za svašta. Pa šta biste vi, da se ratne zločine ne kažnjavaju u Srbiji? Gospodine Kamberi, vi stalno govorite u negativnom kontekstu. Od toga mi govorimo sada šta radimo. Da li je sada... podržavate ovo... Ja sam promovisao opštinu kao opštinu sa povoljnim poslovnim okruženjem, radeći sa USAID-om i radeći sa NALED-om. I sa Ministarstvom ekonomije. I šta je bilo od toga? Gospodin Halimi je sa Hans Ola Urstadom i Milanom Markovićem potpisao sporazum o reorganizaciji koordinacionog tela. I iste ovakve reči smo imali od njega. Kad sam prvi puta postao... Gde smo stigli? Nisu ispunjeni. Pa ne, ali kada sam postao predsjednik koordinacionog tela, pročitao sam zahtev Rize Halimija prema vladi Srbije i pozvao sam ga. On je rekao neće da razgovara. 5 puta smo ga zvali, nikada nije htio da dođe, osim ono večer kad je došao. I na kraju, ovo što sada govorimo i što želimo da kažemo i građanima i svima, to je činjenica da se ovakvim stavovima mi nećemo daleko da doguramo i istovremeno stvaramo problem zato što su ovde ljudi koji sede u ovoj prostoriji jako dobro situirani. Jako dobro situirani. Da ne govorimo ko koliko prima i šta prima od države, je bilo bi bezobrazno, ali mi imamo tamo ljude, 57% ljudi u Preševu ne radi, u Bujanovcu 42%, u Medveđi 41%. Prema tome, mi se sa tim želimo da uhvatimo ozbiljno, vlada Srbije i država Srbije želi ozbiljno ulaganja, a ova pitanja koja nisu rešena i koja su sadržana u Čovićevom planu, evo ja sam 2 meseca. Ono što sam obećao, sećate se kao ministar odbrane, ispunio sam. Ono što sam obećao i u ovih 2 meseca sam ispunio, zajedno sa ljudima iz koordinacionog tela i vlade Srbije. I evo dajte da radimo na tim pitanjima i rešit ćemo sve ovo što je problematično za vas. To je dobra ponuda. Pa vidite, oko koordinacionog tela. Već smo rekli da je program od pre 12 godina. Bilo je planirano u 3 godine da se odradi taj program. To je i međunarodno bilo prihvaćeno. Znači vi ste pokazali sada strpljenje, to hoćete da kažete. I šta sad? Imate stopu nezaposlenosti. Čuli smo. Ne, nikako manje od 70%. Danas sam imao informaciju, trenutno je preko 9100 prijavljeni, aktivno prijavljeni. A kako mi to znamo kad mi ne znamo koliko stanovnika ima, kad Albanci nisu izašli na popis? Kako mi znamo koliko uopšte ljudi ima? Ajde, možemo baratati Zašto nisu Albanci izašli na popis? Upravo zbog ovoga što se desilo 4. maja. I u Miloševićevo vreme, i u Titovo vreme. Kad su Albanci izlazili na izbore, u Titovo vreme ili na referendum, imali su imena i prezimena u svojoj azbuci. A 4. maja po prvi put, evo od kad ja pamtim,
ajde da kažemo od višestranačkih izbora. Po prvi put imena Albanaca su ispisana samo u deformisanoj ćirilici. Jer ćirilica ne sadrži sva slova koje albanska azbuka ima. I zbog toga ste odbili da... I zamislite da ni Srbi nisu mogli da dešifriraju, jer su negde 10 do 15 nije se uopšte moglo pročitati. Naprimjer, 2x. Zna li neko u ćirilici šta znači 2x? I takvi izrazi, 2x, 3x i tako korišćeni. Ste razgovarali tada da se to reši? Jer su nam nametnuti, nije bilo vremena. Nismo mi uopšte ni mogli ni da sanjamo da ćemo nakon koliko godina na izbore izaći sa tako deformisanim i protivzakonitom odlukom. Tada je ministarstvo sa svim protiv... Vi govorite o biračkim spiskovima. Je, biračkim spiskovima. A ja sam vas pitala za popis stanovništva. Govori gospodin Stanković da će to da se ispravi. Čitao vreme mi. I kad je priznavanje diploma 2002. godine bilo. Rešen, tada je ministar dao potrebnu interpretaciju i priznate diplome koje su prethodno 11 godina, mislim na diplome Prištinskog univerziteta. I kad je došao Marković, 2008. 8 meseci ono što je prethodno njegov, zapravo ministar prosvete priznao, on je to osporavao. I nama je trebalo 8 meseci da rešimo već rešeni problem. I sada, mi smo imali na decenijama priznato pravo na primjenu, i to po statutu i po ustavu, garantovano pravo, i odjedanput dolazi nam problem ne samo one intervencije žandarmerije na 2 dana pred izbore i kad su isprebijani i odbornički kandidati, nego smo morali na izbore da izađemo sa takvim deformisanim ćiriličnim pismom, a ne albanskom azbukom. I šta sad? Kada je nam to nametnuto samo u ćirilici da bude popis i nismo bili zadovoljni sa sastavom i instruktora i popisivača, onda smo morali da odbijemo. Ali zna se da u opštini Preševo po tom popisu je bilo 35.000. Ima po priraštaju dodatak, odišlo je popriličan broj i vi znate sad... Pa je prema popisu iz 2002. Albanac bilo 11.000. Ne, mislim na 35.000 opština Preševo. Govorim sad o opštini Preševo. Albanaca je bilo po popisu od 2002. godine 61.000 u nivou Srbije, a bilo je negde 58.000 u ove 3 opštine, po popisu iz 2002. godine. A zato smo imali 76.000 1991. u nivou Srbije i negde 75.000 u ove 3 opštine. Znači, imamo naglo smanjivanje broja Albanaca. Da ima etničkog čišćenja u Medveđi. Medveđa je spala na 500. Koje je etničko čišćenje, gospodin Selimović? Pa spala je na 500. Čekajte, u Medveđi je 2002. 84% bilo Srba. U Medveđi. Medveđa je imala, samo da dam podatke, Medveđa je imala 17.581. Od toga je imala 5.500 Albanaca. Sada trenutno na terenu ima svega 500 Albanaca. Iako zvanično na popisu od 2002. godine popisano 2700, na terenu ima svega 500. I ja sada govorim o jednoj situaciji da to nije neobično s obzirom na demografsku sliku Srbije cele. Nestaju gradovi. Opština Preševo ima znači stopu nezaposlenosti preko 70%, a narodni dohodak, korigovani narodni dohodak je 7 puta niži od državnog proseka. Ali, oprostite. Ovo je interesantno oko etničkog čišćenja. Molim vas, daću vam reč, gospodine Drecun, molim vas, samo da pogledamo reklame. Evo da pročitam moje podatke. Molim vas, samo da pogledamo reklame pa ćemo da nastavimo. Hvala. Očigledno da je spomenik u Preševu otvorio priču o kojoj se ne govori svaki dan u Srbiji, a to jesu problemi na jugu Srbije i o tome pretpostavljamo da je važno govoriti. Ali što se spomenika ipak tiče, gospodine Kamberi, da se uzmu u obzir svi ovi problemi o kojima govorite i da se nastavi taj, ako slutimo, pozitivan trend, kako govori gospodin Stanković. Da li ste vi glasali, ćete se glasati da se taj spomenik na neki način izmesti, da to urade odbornici Preševa? Ili u ostalom, kako ste vi za to glasali? Dobro, mi smo imali ranije izjave i od raznih ministarstva i gospođa Kalanović je rekla da je to pitanje, suštinsko pitanje iz nadležnosti lokalne samouprave. I Skupština Preševa, kao što reče gospodin Stanković, je krenula sa procedurama
usaglašavanja sa zakonom, odnosno legalizacijom svega toga. Vidjet ćemo kako će sve to teći, ali u svakom slučaju glavna kritika je bila da je to protivzakonito. Evo sad su počele zakonske procedure, pa ćemo da vidimo gdje to vodi. To ima više nivoa. Ali samo da dodam i ovo. Što se tiče ovih ostalih spomen obeležja, oni su uglavnom postavljeni na grobljima. I mi smo imali 2002. 2003. godine ogroman problem sa privatnom upotrebom nacionalnog simbola zastave. Događalo se da svatovima policija oduzme zastavu i tu se stvaraju incidenti. I nakon toga smo imali intervenciju visokog komesara OEBS-a za prava manjina, tada gospodina ambasadora Ekeusa. I on je izričito dao tumačenje Evropske konvencije, kaže da država SRJ nema pravo da ograniči manjinama na privatnu upotrebu nacionalnih simbola. A zašto vi kao nacionalni savjet... Ali je rekla i sljedeće. To je od 21. novembra 2002. godine. Ali su rekli da nacionalne manjine ne mogu da uzimaju simbole drugih država. Ne govorimo o privatnom i javnoj upotrebi. Što se tiče privatne upotrebe nacionalnih simbola, nevladine organizacije, na svadbama, na grobljima, to nije pitanje koje reguliše država. Jeste. To je tada rečeno. Zato što po zakonu o simbolima nacionalni savjet Albanaca treba da donese koji su njihovi nacionalni simboli. A to su simboli nacionalnih savjeta, nisu simboli naroda. Državna zastava druge države u kojoj situaciji se koristi? Samo kada dolazi zvanični predsjednik države Albanije ili... Ne. Koristi se znači kao na ambasadama, koristi se kada su vozila, diplomatska vozila, koristi se ako je zajednička posjeta, normalno državna posjeta i koristi se ako su zajedničke proslave. Ovo što gospodin Šajb govori, to uopšte nije tačno. Znači može svako da pročita tumačenje OEBS-a, rekao sam 21. novembar 2002. godine, gde se kaže da mora svaka nacionalna manjina da ima svoje nacionalne simbole, to je zastavu i grb. I niko ne brani Albancima i mi ćemo u periodu kada sada dođe Volenbek 21. to je 24. razgovarati da Albanci sami predlože kako će izgledati njihovi nacionalni simboli. Ali to ne može biti zastava Albanije. Mora da bude izmenjena kao ovoga, ali to je sada na njima. Oni će dati predlog, to su međunarodni standardi. Privatna upotreba neće se ticati državi dalje. Privatna upotreba. Ja govorim o privatnoj upotrebi. Kako ćemo mi urediti naša groblja? Da pitamo nekog u Paraćinu ili Banja Luci? To je upotreba... Da nije u redu da se država čak meša na tim poslovima. Da, ali vidite, zbog čega zastava Srbije upravo na opštini Preševoj ili ne postoji ili je umotana tako da se ne vidi da je zastava? Postoji. Sada je zastava Preševa ovdje kad je u pitanju nacionalni simbol. Znači, ono što je Kamberi objasnio o privatnoj upotrebi i u javnoj. Sad, ako govorimo o onom drugom delu, javnoj upotrebi, je da činjenica da Albanci imaju nacionalni simbol od 15. veka. U međuvremenu, kad je formirana, nastala država Albanija, preuzela to. I mi 70. 80. nismo imali problema. Koristili smo kao nacionalnu zastavu u Srbiji i u Preševu i u Bujanovcu. Albansku zastavu. To je zapravo nacionalna zastava, nacionalni simbol. Znači, ima ovih razgovora i pokušaja da se to reši i da ne bude ovakvih problema koji se i povodom toga javljaju, ali je činjenica da Albanci doživljavaju to kao svoju nacionalnu zastavu. Bilo gde da su, ili u Americi, ili u Evropi, ili bilo gde da žive na svojim prostorima. Ali se ne može... Ne koriste, kako da ne? U Americi se koriste i to. Izvinite, a ovome što vi sada govorite... Ja sam bio učesnik događaja u Washingtonu i New Yorku kada Albanci koriste slobodno svoju zastavu. To samo ako je događaj zajednički događaj. Ali sada, da ne bismo, šta smo mi dogovorili? Mi smo dogovorili da stručnjaci Pravnog fakulteta u Nišu organizuju stručnu raspravu. Oni će dovesti stručnjake sa Pravnog fakulteta u Tirani, bit će predstavnici međunarodne zajednice, bit će svi oni zainteresovani, gdje će se diskutovati o upotrebi nacionalnih simbola nacionalnih manjina, u stvari u upotrebi obeležja nacionalnih manjina. I tad ćemo, evo, ja vas pozivam, znači to će biti negde u prvoj polovini godine da dođete i da zajedno diskutujemo o tome. Dobro. Gospodine Drecun, što se spomenika tiče? Znate šta, mislim da je prvo nekorektno da ja 35 minuta ne mogu ništa da kažem.
Ne, nije, zato što gospodin Stanković je dobio reč posle 30. minuta. Pa nije, mislim da nije. Mi vodimo računa da ipak na neki način odmerivo vreme. Ako hoćete tako da razgovaramo, u redu, nije sporno. Gospodin Halimi iznosi ovde veoma opasne teze, koje su neprihvatljive i ne stoje. O etničkom čišćenju Albanaca na području Preševa, Medveđe i Bujanovac. A ko je na vlasti u Medveđi, gospodine Halimi? Ko? Je li ima albanskih partija? Predsednik opštine Slobodan Drašković. Njegov zamjenik je Albanac. Da, i govorite o etničkom čišćenju. Dobro, samo da vam pročitam neke podatke. Ali sa 500 Albanaca u toj opštini. Zašto ne ostavljate mogućnost da je to i dolaze autobusima da glasaju. Znate šta, ali dolaze autobusima sa Kosova da glasuju. Ali samo da vam pročitam podatke. Oni su potencijalni ljudi koji su se raselili i imaju pravo da se vrate. U opštinama Preševo, ko im brani da se vrate? U opštinama Preševo, Medveđe i Bujanovac 2001. godine, po zvaničnim podacima, živelo ukupno 82.909 Srba i Albanaca. Ali za samo Preševo, Medveđe i Bujanovac. Za 80 godina u 20. veku ukupna populacija srpskog stanovništva Preševsko-Bujanovačkog sreza smanjila se od 1921. do 2002. godine sa 52,8% u opštini Preševo na 8,5%, a u opštini Bujanovac sa 53,4 na 34%. To je etničko čišćenje, gospodine Halimi. Drugo, sad čekajte, molim vas da ja nešto kažem. Vi ste rekli o etničkom čišćenju, ja sam vam dao podatke. Oko podataka hteo sam komentar. Pa dobro, vi možete vaše da iznosite, ja iznosim zvanične. Provokacija sa spomenikom nije izdvojen. Da li ste zaboravili 4. januara ove godine u Dobrosinu Jonuz Musliju da je istakao zastavu Albanije? To je politički predstavnik bivše oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca. Tada je upozorio da će zastava na sve načine biti branjena od kako je naveo srpskih provokacija. Slušajte sada poruku. To ne radimo da bismo nekoga provocirali, već da bismo podsjetili da je tu prolivena krvi da se borilo. Znate protiv koga? Protiv terorističkih i okupacionih snaga. Snage bezbednosti Republike Srbije na svojoj teritoriji nisu ni terorističke ni okupacione. Sad čekajte da završim. Drugo, nisu imali pravo da zlostavljaju građane. Ne, nisu zlostavljali, to vi pričate. Sredinom maja 2011. godine, da vidite pozadinu ovog spomenika. Sredinom maja 2011. godine član predsjedništva Albanske demokratske partije Azgan Hakla je kao predstavnik premijera Albanije Salija Beriše krajnje otvoren zatražio u Oraovici kod Preševa, dakle na teritoriji Republike Srbije, ujedinjenje svih albanskih teritorija u jednu državu. Na komemoraciju koja je održana povodom 10-godišnjice pogibije pripadnika terorističke OVK. Sad pogledajte, na skupu u Tirani, gde je Koča Danaj predstavio listu prirodne Albanije, bili su i politički predstavnici, sad čekajte malo, nemojte samo da gestikulirate. Vi imate u Beogradu ljude koji traže povratak kralja, to je protivustavno. Ne, ali ne traže promjenu granica. Velika izjavu premijera Beriše. Beriša je dao tumačenje svoje izjave da se misli o ujedinjenju Albanaca unutar Evropske unije. Ne, to nije tačno. Tačno je to. To nije tačno. Evo, citiram izjavu. Zašto nije grčki premijer došao na 100-godišnjicu Albanije, ako je to tako? Citiram. Premijer Albanije Sali Beriša rekao je u Tirani 19.11.2012. da ideja o etničkoj Albaniji rođena na Kosovu završava. Potrebno je, citiram, da uradimo sve kako bi fizičke granice između Albanaca učinili beznačajnim. Pozicija Albanaca ne može biti ništa drugo nego ujedinjenje jedne nacije. Od Prizrenske lige jedini cilj Albanaca je bio ujedinjenje albanske nacije. Također i etničkoj Albaniji rodila se na Kosovu. Da li je to legitiman politički cilj neke nacije, gospodine Drecun? Prekrajanje granica ne može da bude legitiman politički cilj. Ujedinjenje? I još jednu stvar, gospodine Halimi, zar nije vaša partija sredinom oktobra 2005. objavila političku deklaraciju? Jel se sećate toga? I šta je navedeno? Da je Preševska dolina prirodni etnički deo albanskog naroda, kome je nametnut način života i političke odluke bez njegove volje. A pre toga kažete, gospodine Halimi, pravo priključenja Kosovu uvek smo tumačili kao pravo na samoopredeljenje. A samoopredeljenje vodi zna se gde. Ko je organizovao referendum 1992. godine na kome su se Albanci ilegalni referendum navodno izjasnili u ogromnoj većini, ne samo za političku i teritorijalnu autonomiju, nego i na pravo za priključenje Kosovu. I još jedna stvar, pored ovoga, pored zastave koju je Musliju istakao, zaboravljamo da se pojavljuju naoružani pripadnici u crvenim uniformama sa oznakama albanske nacionalne armije, velikoalbanske krovne paravojne formacije. To je bilo na YouTube, vidjeli ste. Ne to. Maskirani ljudi. Sačekajte. Ja za razliku od vas veoma precizno govorim. U noći između 14. i 15. januara 4 uniformisana maskirana lica s oznakama ANE ispod sela Breznica kod restorana Kaolin. Zatim iste noći, oko 200 metara iznad policijskog punkta Dobrosin,
primećena uniformisana lica pripadnici ANA zaustavljali to Albance koji su jedan slučaj prijavili policijskoj upravi u Bujanovcu da su ih legitimisali i raspitivali si šta rade. Dakle, ako uzmete u obzir poruke koje se... Dobro, odlično. Ako uzmete u obzir, gospodine Haljimi, nisam ni ja toliko naivan, niste ni vi. Ako uzmete u obzir poruke koje se čuju iz Prištine, od nekih, recimo, koji pozivaju čak na rat, pa Redžep Salimi, pa onda Adem Demaći i ostali, onda možete da shvatite kontekst ovog spomenika. Nije on tu postavljen sada slučajno u ovom periodu. Ni to što je obeležavano 100 godina nezavisnosti Albanije, već zato što je država Srbija uspela da napravi jedan snažan politički iskorak i da tom političkom ofanzivom pokaže međunarodnoj zajednici da je ona za rešavanje kosmeskog problema. Priština sada u nemoći da odgovori na tu snažnu političku ofanzivu Beograda, koja donosi pozitivne efekte, pokušava da odgovori na dva načina. I to u dogovoru sa Tiranom. Jedan je da isprovocira krizu na jugu centralne Srbije i zato daju direktive da se spomenik ne sklanja, i s druge strane da vrše obstrukciju u direktnim dogovorima Dačića i Tačija. A šta mi sad radimo? Gospodine Drecun, šta sada naša država radi u toj situaciji? Naša država radi sljedeću stvar. Znači, svesni smo te situacije, znamo šta je. I šta se sad radi? Šalje snažnu poruku našim građanima albanske nacionalnosti, ali posebno njihovim političkim liderima. Ja pitam albanske političke lidere na jugu centralne Srbije, zašto ste Albance koji žive na tom području stavili u ulogu taoca, da bude talac veliko albanskih pretenzija Tirane i Prištine? Kakvu im poruku šaljete s ovim spomenikom? Zar ne šaljete poruku da treba da se živi zajedno, da treba da se okrenemo ekonomskom razvoju, prosperitetu, a ne promjeni granica? Hvala. Samo da... Kao politička stranka koja je prva formirana u Preševskoj dolini, Partija za demokratsko delovanje, ali i ostale koji su kasnije, učestvovale su na svim parlamentarnim i lokalnim izborima Republike Srbije. Bili smo stranka koja je inicirala formiranje Nacionalnog savjeta. Znači, mi se aktivno borimo politički za naša prava unutar institucija sistema. I sad, dok gospodin Drecun ovde izmišlja, da kažem, priče. Ja sam vas citirao. O čemu pričate? Izmišlja priče. Vi u ovom trenutku imate premijera Srbije i Kosova koji razgovaraju o realnim problemima. Iznosi realno i legitimno stav Kosova. Šta je izmišljeno? Šta je izmišljeno? Sve su citati. Citat do citata sa datumima. Izmišljen onaj podatak o 80.000 Srba u Preševu, Bujanovcu, Medveđe pre 80 godina. 80.000 ukupno i Srba i Albanaca. Pa ne slušate me dobro. Gospodine Drecun, kako ćemo rešiti to pitanje? Šanse pre 80 godina da bude 80.000 kad i sada ima 110.000. Ma gospodine Halimi, jeste vi čuli šta sam ja rekao? Čekajte, molim vas. Ja sam rekao da je bilo ukupno i Albanaca i Srba u te tri opštine. Pre 80 godina. I Srba i Albanaca. Govorim da trenutno nema 110. Ma govorimo o 2000... A nema šanse pre 80 godina da je... Znate koliko je Srbija tada imala? Sad čekajte, evo zašto je nesporazum. Zato što gospodin Halimi hoće da čuje ono što bi on hteo. 2001. je podatak da je bilo 80.000 i nešto, sad će vam naći, i Srba i Albanaca u te tri opštine. 2001. Ali, kada se uzme u obzir tadašnje stanje srpskog stanovništva na toj teritoriji i kada se unazad pogleda do 1920. vidi se da od 1920. do 2001. izvršeno užasno brojno smanjenje srpskog naroda. Uzmite podatke od kraja, od početka tog veka, albanska struktura, nacionalna struktura je bila slična ovoj sada. Znači, ova tema ne. Imena ovih ljudi na spomeniku u Preševu. Ili 3%. I to je od ranije odvekada bilo. Nije 8%. Ne možemo sada da razrešimo to. Gospodine Halimi, molim vas. Ko su ljudi? Čija su imena na spomeniku u Preševu? Ko su ljudi? Po meni suština je... Ko su ljudi? Odgovorite na pitanje. Samo ovo da iznosim. Odgovorite na pitanje ko su ljudi. Ako su u tim sukobima koji su, tvrdim, nastali ta pobuna zbog prethodne represije i vojske i policije na tom području. A šta je bila suština te represije? Ubijeni su civili, deca, žena su ubijena. To nije tačno, vi izmišljate podatke. Evo govorim, braća sa Čipi su ubijena 26. od strane policije u 2000. godine. I čekajte, i vi na osnovu pojedinačnih slučajeva tvrdite da je tu bila nekakva represija i da je to bio razlog za podizanje oružane pobune. 11 civila je u opštini Preševo, kad sam ja bio predsjednik opštine, govorim kao predsjednik opštine Preševa, 11 civila je ubijeno od strane vojske i policije
u periodu maj 1999. I niko do sad nije procesuiran. Je to razlog da se zazove rat? I došlo, ili treba pravosudni organi da rade? Da tada vlada i država umjesto da na tom području daju policijske i vojne snage sa drugih korpusa, premešteni su dolazili oni koji su bili sa ratnog poprišta dovođeni i nastavili sa ratnom logikom. Ovo je sada naša priča. Kolega Dragan Stanojević je napisao, dozvolite da pogledamo. Javno deklarisani cilj pripadnika ovo PMB. Ja govorim o periodu pre ovo PMB. Ali vam pričam šta su oni deklarisali kao cilj. Priključenje Kosovu. A niste odgovorili na pitanje čija su imena, koji su ljudi na spomeniku. Rukovodioci su potpisali deklaraciju o demilitarizaciji. Ko su ljudi na spomeniku? Šef te delegacije Ridvan Ćazim je ubijen u toku relaksacije kopnene zone. Kada je NATO doneo odluku. On je bio jedan od komandanata. Bio je komandant. Ali nije u oružanom sukobu ubijen. On je apsolutno u potrazi za izgubljenom decom. Da li je to bila ali nije bitno. Po meni je bitnije ova stvar. Kažite koje su imena? Čije su imena na spomeniku? Imena oni koji su ubijeni u tom periodu. A jesu oni bili pripadnici ovog PMB? Jesu. A da li su oni pucali na pripadnike snaga bezbednosti na civile? Da li ste osudili ipak ubijanje civila od strane ovog PMB? Bila je borba, gospodine Drecu. I u toj borbi se ginulo. A prethodno isti policajci koji su greškom države upućeni na tako nezgrapan način. Došlo je do toga da su oni ubijali civile. Od novembra 1999. pa do kraja 2001. godine u terorističkim napadima ubijeno je 40 lica, 18 pripadnika MUP-a, 6 pripadnika vojske i 16 građana civila, među njima su i Albanci. Dozvolite da pogledamo prilog kolege Dragana Stanojevića, ti podaci su u tom prilogu. Hvala vam. Takozvana oslobodilačka vojska Preševa, Bujanovca i Medveđe bila je paravojna formacija od oko 1000 ljudi koja je izvodila terorističke akcije unutar i izvan dela kopnene zone bezbednosti. Od januara 2000. godine do 31. maja 2001. godine izveli su 720 oružanih napada na vojsku Jugoslavije i policiju i oko 50 napada na civile. U napadima je ubijeno 18, a ranjeno 68 policajaca i vojnika, kao i 16 civila, dok su 43 osobe otete. U međuvremenu i pripadnici takozvane albanske nacionalne armije, čije aktivnosti su bile usko povezane sa aktivnostima pripadnika OVPBM, izvodili su akcije u okolini Kumonova, blizu granice sa Srbijom. Kada je situacija u zoni bezbednosti počela da izmiče kontroli, KFOR je dozvolio vojsci Jugoslavije povratak u zonu bezbednosti. Armed groups from the Preševo Valley have even attacked my soldiers. The return of Fry authority to southern Serbia is the next necessary step along the road to normalization. Vojska Jugoslavije ušla je 24. maja 2001. godine u kopnenu zonu bezbednosti, a to je bio i rok teroristima da predaju oružje i prođu nekažnjeno. 2002. godine Savezna skupština usvojila je zakon o amnestiji, kojim se amnestiraju svi za koje postoji osnovana sumnja da su učinili krivično delo terorizma i krivično delo udruživanja radi neprijateljske delatnosti. Amnestija nije obuhvatila one koji su učinili krivično delo zločina protiv civila. Upravo zbog osnovane sumnje da su učinili taj zločin 11 godina kasnije, 4. maja 2012. godine, uhapšena su 5 bivših pripadnika OVPBM. Oni se sumnjiče da su učestvovali u otmici 2 mladića koje su zatim ubili. Međutim, kasnije se ispostavilo da je 5 uhapšenih Albanaca za isto delo već suđeno pre 11 godina u Vranjskom sudu i tada su amnestirane. Pošto se, kako se to pravno formuliše, za istu radnju izvršenja ne može 2 puta suditi, oni su pušteni na slobodu 30. maja 2012. godine. Krivično delo za koje su bili osumnjičeni i uhapšeni 2012. godine, pre 11 godina okvalifikovano je kao krivično delo terorizma, a ne zločin protiv civila, tako da nije bilo osnova za ponovno suđenje. Na amnestiju se poziva i predsjednik udruženja veterana takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, Edmond Sufi, koji smatra da podizanje spomenika palim saborcima nije nikakva provokacija, jer se amnestija odnosi i na one koji su poginuli.
Izvolite. Evo, samo da završim. Vlada Zorana Đinđića je tada zatražila pomoć međunarodne zajednice. Iako i tada je to bilo unutrašnje pitanje Republike Srbije. Ali zbog stvarno veoma teške situacije, uz pomoć međunarodne zajednice i veoma korektan odnos kosovske privredne vlade tada i svih političkih aktera na Kosovu, veoma brzo taj sukob rešen, napravljen dogovor i trebalo da se realizuje program koji je tada ali sa svih strana ovo je bila paravojna organizacija, je li tako? I sa tim paravojnim, ili da kažem... Znači, za početak paravojna sigurno. Znači, tim pobunjenim Albancima je to bila pobuna u svakom slučaju. Vlada je odlučila da razgovara. Direktno se razgovaralo. I posle je izvršila amnestiju. I stavljena je tačka, napravljena amnestija u 2 veća Savezne skupštine i na to 4. maja je zaboravljeno. Tek se kasnije uspostavilo da većina, sigurno sam da većina od onih koji su veoma vulgarno taj dan maltretirani, čak je bilo i slomljenih rebara i ruke, da su oni ni krivi ni dužni posle mjesec dana oslobođeni. I ja mislim da toga više ne treba, to nam više ne treba. Moramo ipak pametnije da rešavamo stvari, je da su bili ti nesretni događaji u to vreme kad se oružjem... Da li vi mislite da biste sada Albanci kao znak dobre volje uklonili taj spomenik, osudili zločine? Apsolutno, protiv svih zločina, apsolutno tu. Svaki je život sveti i tamo niko nema pravo drugome da oduzme život, ali moramo te nesretne i teške događaje objektivno... Molim vas, po jednu rečenicu završavamo. Molim vas, imamo puno materijala za razgovor. Jedino je to način da idemo dalje. Samo kratko. Dobro, kratko da kažemo da amnestija je zakon koji je donela Republička vlada. I smatrate da su ovi ljudi amnestirani? O kojoj pravnoj sigurnosti mi možemo govoriti ako država svaki 10 godina preispita amnestije i svoje odluke. Ti ljudi su amnestirani, ti ljudi služe, pripadnici bivše OPMB služe u lokalnoj policiji, oni rade na određenim radnim mestima i šta ćemo doprineti, čime ćemo mi doprineti ako ih svakih 10 godina, svakih godinu dana uhapsimo i sprovedemo žandarmerijom do Beograda. Znate, drastičan je slučaj da prevodilac, radnik kancelarije OEBS-a u Bujanovcu, koji je 10 godina radio tu, koji apsolutno OEBS sigurno je pribavio mišljenja državnih institucija, da li je podoban za takav rad, bude hapšen za teroristička i tako samo kratko, pa i Hašim Taču je takozvani premijer, pa vidimo da je za najteža dela osumnjičen. Da, ali pregovaramo se. Neprihvatljivo je da na spomeniku u centru Preševa, u multietničkoj sredini, makoliko bilo malo Srba tamo i Roma, bude znak terorističke organizacije koja je kidnapovala, užasno mučila u 2 zatvora u Breznici i Velikom Trnavcu, civile srpske, albanske, romske nacionalnosti i pripadnike vojske i policije. Država Srbije je iskazala maksimalnu tolerantnost i država Srbija će pokazati da je jača od bilo kakvih pokušaja destabilizacije. Samo kratko, molim vas. Znači, vi ste rekli da je rešenje na vidiku. Godinama nije bilo sukoba između nacija koje žive u ove 3 opštine. Nadamo se da će to i dalje biti. Očekujemo da ćemo svi zajedno poboljšati standard i život i rad svih ljudi koji žive na tom prostoru i na tome radimo i nadamo se da će kao i do sada zajedno sa Albancima to biti uspešna misija. Gospodine Bojakšić, samo krenu. Amnestija je, koliko shvatamo, oslobađanje od krivice, ali ne podrazumeva nagradu u formi jednog spomenika u sred mesta koji očigledno može da provocira drugog. Moje rešenje je ukloniti 2 spomenika kao izraz obostrane dobre volje koji provociraju. Dakle, i ukloniti ovaj spomenik u centru Preševa i ukloniti spomenik žandarima koji očigledno da iritira Albance. Neka taj spomenik isto ide kod onih koji će ga žale tamo da ga gledaju Srbiji, a ne Albanci. Žandarmerija nije postojala u tom periodu uopšte. Zašto žandarmerija diže spomenike? I na tom mjestu gdje je postavljen spomenik nije ginuo niko. Ali je i zaštićeno kulturno dobro. Ginuli su na okolnim područjima suda, gospodine. I pitali su vas strani ambasadori, gospodine Kalime, su vas strani ambasadori pitali gdje su na ovom spomeniku imena iz srpskih iz Srba. I su vas pitali to? Njihov stav je tu bio jasan da treba da se razgovara, da se nađe rešenje koje bi bilo obostrano prihvatljivo. Hvala. Hvala, znači
Verujem vam, gospodin Stanković, će uskoro biti rješenja i želim u tom tonu da se nastave ti razgovori. Hvala vama što ste došli u Beograd. Hvala svima na ovom razgovoru. Do gledanja i vidimo se ponovno za 7 dana.